Pamirsa Kantun Ageng nyane wilangan kasus anyar COVID-19 ring Bali musti polih uratian samian angge. Disiplin protokol kesehatan Prokes 5M inggih punika ngewajikin tangan, nganggen masker, jaga jarak, ngirangin mepupul, tur melelungan pinake pemargin pini becik sejroning nes penglalah COVID-19. Napi male ringgala ungkuran, medal varian Delta untuk penglalah sani digelis pisan. COVID-19 kaptiang sida digelis ketampenin becik, mangde pemargin pembelajaran tatap muka utawi PTM sida digelis kelaksanayang. Praktisi kesehatan mewa pendidikan Nyoman Suarjana Mausang, Kantun Ageng nyani wilangan kasus COVID-19 ring Bali, sangkaning varian Delta sampun ngeranjing ke Bali untuk penglalah sani digelis pisan. Selanturnya nih, sangkaning Kantun Ageng nyani parikrama ring tengahin masyarakat, minakadi upacara adat, wiadin sanilianan, sanidangan metuang pupulan kerama, mobilitas, interaksi penduduk Sani Ageng, kahanan Sani Ramil, janten sampun membukti nincapang kasus pandemi ring wewidangan irike. Ring kahanan inucap, Dane Mausang muatang penyarangan samian angge, sajeroni ngelaksana yang Prokes 5M, inggi punike nganggen masker, ngawajikin tangan nganggen sabun ring toya Sani membah, nyaga jarak, ngirangin mapupul, tur ngirangin maparikrama. Utsaha naas kasus COVID-19 ring Bali, kerama patut disiplin ngelaksana yang prinsip 5M, turumani ngelaksana yang vaksinasi. Asa punika taler, petugas patut nincapang utsaha sejeroning naas penglalah COVID-19, melarapan 3T inggi punika testing, tracing, miwah treatment. Pinaka pengelola sekolah Suarjana mepengabdi, COVID-19 sida digelis tedun, mangda sekolah digelis ngelaksana yang pembelajaran tatap muka utawi PTM. Napi mali majang sekolah kejuruan, PTM dahat kebuatang untuk nyobiang kompetensi peserta didik. Jantan ring pemargin nyani, pemargin prokes patut keutamayang, terpulih uratian sekolah mangde nentenang yang klaster anyar penglalah COVID-19. Subrata Bali Pos Nguningayang.